Epidemiolog dr. Predrag Kon izjavio je danas da situacija sa koronavirusom nikada nije bila globalno povoljnija, ali da ipak treba biti oprezan i da ćemo pravu informaciju, da li će biti nekog novog talasa, znati tek za mesec i po dana. Ono što je bitno reći da treća nedelja posle početka škole nije došlo do porasta u svim uzrastima, došlo je do nekog porasta u dečjoj populaciji, ali bez posebnog značaja. Dakle, sve u svemu, situacija nikad globalno nije bila povoljnija, jer se ne pojavljuje nova varijanta. U trenutku selidbe teško je očekivati, nije nemoguće, dakle, teško je očekivati da se pojavi, ona se obično pojavljuje kao nova varijanta u područjima gde virus potpuno slobodno cirkuliše, gde nema kolektivnog imuniteta i kako vidimo, pošto je cirkulacija sve manja je i verovatnoća za pojavu nove varijante. Ocenio je da zbog toga postoji optimizam koji je pokazao i direktor Svetske zdravstvene organizacije da se bliži kraj pandemije. Možemo i tekako da se nadamo. Ja, ako me neko pita, a ne javno, dam neko svoje prilično optimistično mišljenje, ali vrlo mora biti uzdržano, zato što ne znamo, najobjektivniji odgovor, za mesec i po dana bit ćemo malo pametniji. U naredne 2 nedelje mi još uvijek imamo pad, neće se desiti ništa, ali kako dolaze ovi sa juga, sa južne hemisfere, tako ćemo pratiti šta se dešava kod nas. Dodao je da se sada nalazimo u situaciji kada kod nas počinje jesen, a na južnoj hemisferi proleće i da je to trenutak kada virusi mogu da se menjaju i da se sele iz jedne u drugu hemisferu. Naveo je da će se selidba virusa verovatno dogoditi. Upitan šta nas čeka kada dođe grip i da li će se situacije kada se sudare grip i korona zakomplikovati, Kon je kazao da ne očekuje da će to značajno uticati na koronu. Kod nas se može nekad pojaviti u oktobru i novembru, obično kada se pojavljuju nove varijante gripa. Međutim, kod nas se grip uglavnom pojavljuje u decembru i svoj neki maksimum ima tek u februaru. To ne znači da ne treba pratiti šta se dešava i sa gripom. Zašto? Zato što je grip, recimo u Australiji, bio značajno sa većom aktivnošću nego što je bio pre korone. Dodao je da će se grip sigurno pojaviti i podsjetio je da ga je bilo i prošle godine, ali da se ništa značajno nije desilo. Na pitanje koliko je važna imunizacija od gripa, kaže da je izuzetno bitna, posebno za određene kategorije stanovništva. Objašnjava da grip može biti opasna za starije i one koji imaju teška zdravstvena stanja.